Andeng mangke dili fansi chairman nang sulo la ke nili tum registration lo nili men registration number lo la nili tum hokket siklem lo la pen non kijor la pen kinam la pen outside pen ke bang business tu Hai tung stambe dak karbiang long business nang claim aron ateng pen nang claim paminang ji la pen aron re pen nang claim abang bang ke nili chairman hin pen pi bang bang ke so dak pen si nang sai pon po la pen mek lang nu lang nu bepari tung bang pen karbi pi phan chinek chuhulu la song tai li tung thailong pik la si hala haya puthak bang sitame ili tung media hoi pen all his chamber of industry hin pen la so bang itu cherap chitu pen itu langkon paminang ji la pen pinni aning kan pen bang bang ke nili tum rara thengnu kar jablo la pen rara fansi claim pipon pa mepo la pen chojor cholang chok kama hin ansi tame nili tum rara phanda ke rapon hi amar sa nili tum ngdo Napan ke hang nang ko the pressment itu nang ko di bang te lai no all hill stripe chamber of commerce and industry so ro bang itu seidat pala pista mile tum pressment tipi pala ini bang ile tum nang tum theng do pasi ya media boy pasi tum pressment tolo la bang ke la son lo de tum commerce of chambers and industry ya bang itu function bang mana non pravjin panile tum karbiang long aru amu ansami tum so abang active on board la sila dak kisuman itu malong rules and regulations na mukha bang da doji lapen punana se effect di mara solam bang itu bang doji la sila solam pada si itu ini dia hoi panta penta tum atau hoi panta pachi ni tangtung bang la la si all his tribe Chamber of Commerce and Industry Karbiang long or low kido promote la behave a part like a lot non piturmi yudatum and God yudatum a part is opportunity that is dolo la pena son satasi yudatum along claim a paper behave like a lot gaya pudak asta itu promote monitoring ke kuri pas itu non Chamber of Commerce ahin pen saya pen singkolo kasi kadang bang ke non ke cengsi bang ke itu la right illegal alam kama pek bang itu dam di alam alam kaben kenang sort kenang itu sini lo karbiang lo lu ke choklem ji ke dam ji ape par kalau as kami itu aron dado trading license pen ke jenglo kaben unconditional mana cipitik tipin pen ke choklem ape par tapi cepat ini pin mereka coklat paper lain lah aku tak akan itu mana so long antara ini itu mana lah so all his tribe chamber of commerce ahin masih industry ahin masih itu claim pun boleh lah hai aku tak akan sampai itu lah non so ruang tangan bong ini pada apa sampai itu masuk kami claim masih tumpang claim pun tapi lah cooperation bang yang nutin sampai itu nangko lah pakai kalau politika lah song dah kali lagi si commercial si song pada Chamber of Commerce pun yang macam ini pasti lah song pun sini tu nak claim dia kama bang kan itu bang cek pun lalu si ini tu malam non mana itu macam pun government mana pun tolong chairman bang kan itu total lo apa lang ni lo lang chairman lo limit hang mat GS lo lalu pun ini RE itu orang barang sinabi orang bang finance secretary lo lapen joint secretary la post samon kam salang itu lo lapen sono la executive member pun itu accounting from Rajiv Kirti lapen secretary to lang itu lo Sing Timu alang ni lo along Sing Teron alang ni lo alang ni si ada office secretary lo lapen sono tak sini itu lo executive members to lang lapen general members babang itu minta kunci la bangke paper kacuk claim atum ana bangke la bangke general members itu minta pun ko atum malang tum bangke lapen alang itu mpan itu certificate isi
ipon po atu kantin po stamil so certificate ban isu pon di so bang kelang tu en ponang po lapen hada kejor kelang long pustami latu kejor bek nei ador koson ma lapen vivek nei ador koson ma la so bang itu read amuka kape para join ni tan itu lang pon po lapen construction long an non ke dam dang four lane long punon lapen another construction kupini construction of lang po temna dam tan itu lang pon ko ada man itu ma subject bang ke totally commercial pendak lapen labang ke itu sekti na lang sami itu masuk bang kelang pon iban aku duga posi itu labang pon po masuk dak ko person bang ke itu along nang jipi dunai posi itu press meet pen asal so malam itu jai pon lapen so delo lapen ke bang tuji bang ke lagi upcoming project ke bang ke itu teng polo skill small scale industry lam tak kasi nondang itu mulong unemployed youth itu tuh alang tu mana itu skill training lah kawan people kasi training bang ke small scale industry jadi itu kom hack capital pe itu ka claim check bima la sola mo putang itu ada training people the machineries kami itu ada ka provide pas kami itu claim pon po la ben kasong bong buyback ko na pe sig ka claim product ko na sig jor thegi mal ben ko na sig jor pon i mal hai specially kami itu report people la pension thasi akapre ka department no pusaka akapre ka kam no pasabe काउंसिलर रेवेन्यू के लिए वस्तु बांगलों रेवेन्यू का पिले पांच टाइम itu claim pun ada mah development bang itu kan bianglong si masa be claim pun stamil ada prayak along bangke revenue abeda tadu ko di kasih lah revenue stamil council long ke doji pat ba council long se revenue ke लिए पांच टाइम itu check and balance stamil pun totally lah subject masih itu mah commercial tu pen lo pasti itu lah so bangke itu non profit pen stamil itu claim pun masih bini lah so nanti media hoi masih